Kisaungut kisamla pule ni kisautli ki Skul hapo jong ka West Khasil district. Kilayo ban Rung ha ka Thup jong ka top 20 ha ka Risol jong ka secondary school living certificate SSLC kata katkum ka Risol SSLC exam arjar arpo jong ka Megalia Board of School Education ambos ka belapan mi ha ka singin kong jong ka tayo. Kita kisaungut kisamla pule na West Khasil kilayo ban Rung ha ka Thup top 20 kikin Thup u dalang kiso mertong na ka Mairang Presbyterian High Secondary School Mairang balawan ha ka kerdan kabasan Badlayo ruban khori ke distinction na subject English, Maths, Science and Technology, Social Science, Health Education khasi. Bad ki marks ki ba ulayo ki long hadu sanspa san pusau marks. Shushu UM amebari nong sej na ka Nongstoin Public Secondary School Nongstoin ulawan ha ka kerdan ka bapra. Bad ulayo ruban khori ke distinction na subject English, Maths, Science and Technology, Social Science, Health Education khasi. Bad ka marks ki ba ulayo ka long sanspa san pau. Ushubhan Kit Kumar Singh naga St. Thomas High Secondary School Mairang balawan naga kerdan ka bakat nreu but ulayo distinction ka subject English, Maths, Science and Technology, Social Science, Health Education but ka marks ka bulayo ka long sanspa life hundai. Uregan M Nongrang naga Tirit Singh Memorial Secondary School mau penyo ulayo ka kerdan ka bakat pra but khori ka distinction ka subject Maths, Science and Technology, Social Science, Health and Physical Education but khasi. But ka marks ka bulayo ka long sanspa life penyo ka total marks. Shushu katkum kata Risol na pergi Kadwe Tylli district kapo kecela ke West Khasil kelayo ke pass percentage ke 0.02% tanah kilah hajar saus pa arpoi ngut ki balaya kun ki papas ki long arajar pra penyongut ke Anderson High Secondary School Nongstoin kata gawe ni school ke bagi kena ki balaya kun kata eksamen ki lepas lot barokoj haka baning kong ning shop tengah aibu yang play bala rilos mari na kini barok ki jalong kata hajing yalam ke jauh de ngapan pawro kajing sngewbha ya imei bagi pa ki pala trace tom de kajing kit kri ka jongki bangala ban yo ya kan ni kajing job bangan yo khet yo ni so batiang ai khoblero ya kinong hikai we na du la seri mat kajing trace tom jongki kala sandur ya kajing pule jonga ya kajing long jonga pat hadu ka kelas 10 ka bamenta ngalayo sisa ya ke ka bangat hu ba ke ka ba dalam kucingmat, te ngai kubleru ya kinong hikai kiwaipat ki Skul ki bom hikai hangi ki balai rat na haki babun ki bynta, dengan syemruk kai gabuban, ai ka jing kublei ya ki para kelas bat ya baro ki kena Skul ki ba ya le kan ka eksamen SSLC ya ki bala yo ya ka bala ki lathu bat kumju ya ki ba fail na ki permission na poi sa kata kathong nga siyem kami kapuman ay simiki bakin nam jingkarnan mat bakin ye trisitom hadu bakin dapoy siya katong kabakidan para kabakado katway ki baro kide kijing jalan ti jong blay bat kajing ro na isu yang sa Skul pinitap ka jing so kaman jing so hun kaman siyem lor kajing yo ni ka 8th position jung na Skul jing yo ame berni masih dah sisa nak duk sedang ni nilai i baru kena udon sisa kata kesap no pak jinglak jong baru ni lek hati mungkin kayak ni akan tu man kesini apa apa ni itu fresh dong baru lek harat dah sisa lapok mu ini kayak lah fresh dong ini nak tengok pak lapok ni sisa baru sok baru ni ke Skul nilai mak jadi ni kecil kemen terharap setelah syala Arsenal hari Arsenal mau Arsenal ni saya yang ni gabung bat ni dak pakai jenis semua you play ni semua you kini pa jong you kena ni semua kan pam ini kena bala kuman sono bala rak lama saya ke Skul pan pernah burang ke Skul pernah burang ni ka dia pesan bat kumju ya pinang ka di sampang dia ke ramana sampang de khalai ngot ki mission lepas okey live nomor tadi pas kiban dangwan nak mai dalam Skul kita angin ni ko to buat tolong ba borobori bangini okay yo so ba kadang kam kejing tresidom kejing minot kejing kut jumut naladi nomor ba klam kejing tresidom klam kejing minot klam kejing kut jumut bangino yo pan hey yo so ba kejing tresidom borobori ba kejing jom